وجينا بأنه لم تحصل. جنابدار چنا رادیو دنگ گلدن باشکودارن هجای رو 29 نیسان 2024 دوشنبه لبروکسل ساعت 12 آمدگی ساعت 16 امینوچه ویدئوی پیشکش بکندم دم آزادی را براپوی. بودانجا PKK به بنیاد یکی گلانی داخیانی دا گوت ام یکی گلانی ده پنگا و آزادی بگیجنن لطکه کنم. کمیته رهبری PKK به مبحث یکی گلانی جشن کارکران بانک هر کسی کرکوش با پنگا و آزادی گردونی یا با آرمانج آزادی فیزیکی رهبر اوجلان هاتیه دست فکرن یکی گلانی ده قادان تجیب کن. کمیته رهبری PKK دکسیت شهیدان که گلانه ده همو شهیدان آزادی ببیر آنی گو تقصه کو گلمه و دوستن گلمه و درفتن هاتن افراندن باش بنرخینن لگل که کار که داران و خودلی که گلانه در کفن یکی گلانه روژا یکی تیپ پشتوانی و تکوشنا چینا کار کرده و جواکانه دو هزین هلبرینر و آفرینر به انرژی و پتانسیال خویا دیرو که تکوشنا لهر قاده پیش بخن و اکتیف بکار بینن فضای ما کو امن سردجین و جواکامه یا کجالی مو هاتی افراندن ancak به تکوشینه که وها دکاره جویرانی و تالانا مدرنیته کاپیتالیست رزگار ببه PKK دازانی کو ناکوکی و کریز انجام شرین تیبتن و کود پیشنگن شر جهان یا سیمی کو 30 سالın devam dike reyliber çareseriya kaos و krizan digire derketin ajı kaos و krizan ancak به تکوشنا هزین moderniteye alternatif ya moderniteye demokratik pekane PKK gutre berapo و پیکانین و پیشخستنا پارادیگمای مدرنیته دموکراتیک و تیایی که گلانه بهتر درخستیه پیش سوسیالیزم لسر بنکه آزادی جنه و اکولوژیا جواکی جنو و پناسکر سوسیالیزم دموکراتیک آزانستیج سروری دستلاتداری و دولت رزگار بو و مشلایه که گلانه بهتر گش بو ریبرا پوکو باندور لواتیایی که گلانه کریه خودی گرینگه که دیروکیه جبرویجی داخوازه آزادی فیزیکی ریبرا پو د چالاکن یکی گلانه دو بلاف کرنا پارادیگمای دموکراتیک اکولوژیک آزادی جنه یا له هر جهی وظیفه که بنگهینه ایرو گله کرد به تیبت جنه کرد به هشمندی آزادی ریخستنی پیشنگی شورشا جواکی دکن جسارت و فداکاریا کو جوان کرد د خطا فدایانه یا اپویی ده پیشخستن الهام ده herkesi operasyon şoreşkeri yenjali gerleyin azadiya Kürdistan'e leher qade به تیبت لزاپه در بین گران ارتشاتر کا فاشیست خستن برخدانا چپمنیا آزاد آکورد یا لدیج ایریشن اروپا و همجلی ترکیه هیوی و وینا آزادی هین بهتر خورتکه افتوا هزکه مزنن و دو اف هز و همو هزن دموکراتیک و جواکی یل ترکیه و کردستانه دیگه که گلانه ده لدیج دیکتاتوریا فاشیست یا AKP MHP قادان داگرن خوش کبراتیا دیروکی یا گلان خورد بکن برخدانا چپمنیا آزاد آکورد یا لدیج ایریشن اروپا و همجلی ترکیه هیوی و وینا آزادی هین بهتر خورتکه اشکره کو فاشیزم AKP MHP و آلیگرین و دما پیشتجی ایریشن به همان رنگی پک بینن دوی گلن ترکیه هزن دموکراتیک و گل کرد برای برخدار علی امرالی و زاپه لدیج وان ایریشان لبرخو بدر و سرکفتنه میسوگر بکن Komisyona Kediyadan Parti got emed yeki gulane deli Taksim'e bin Komisyona Kediyadan Parti ve Xasrenden Parti Bajır lavahiya xoyal beyolu jibe ki gulane daxyanidan çapemeniye cigir hafsaroken Kediyadan Parti Sefta Pakta daxyani xwad got deslat 23 salanda deslat derya AKP karker kedkar jin ve juan xizan u perişan kirin emed ligel karker kedkar u hemu çinin civakin li viwarati yeki gulane de biçin Taksim'e u pergala kedxwariye şermezar bikin
bikin eme kuştinên kar şermezar bikin eme pergala herîmî ya dijminê Kurdan bi taybetî têcîdê komkujiyên jinan û talankirina xwezayê re bêjin êdî bes. Akda qedexeya Welîtiya Stenbolê yekê Gulanê ya ji bo Taksimê bibîr xist û got qedexekirina Taksimê pêngava dawî ya desthilatdariya ku di serî de pirsgirêka Kurd hemû pirsgirêkên li vî welatî bi tundî û zextê kûrtir kirine. Seftab got em biryara qedexeya Welîtiyê nas nakin. Hevserokê Dem Partiyê Stenbolê Murad Kalmaz û Gönca Yılmaz jî gotin em ê li dijî ketxwarinê şerê taybet li dijî têcîdê qirkirina karkeran biçin qada Taksimê. Hevserokan bank li her kesî kir ku biçin qada Taksimê û yekê Gulanê bi coşeke mezin pîroz bikin. Li aliyê din ji bo 28 Nîsanê ji bo bibe roja bîranîn û şînê pêşniyar qanûnek dan meclîsê. Alîkarên serokên Koma Dem Partî Gulîstan Qiliçkoçî û Sezai Temellî ji bo di mijara kuştinên kar de hestiyarek ava bibe û bîranîna kesên di kuştinên kar de jiyana xwe ji destan e werin bibîranîn pêşniyar qanûnek da serokatiya meclîsê. Di pêşniyar qanûnê de daneyên Meclîsa Tendurustiya Kar û Ewlehiya Karkeran îSİSê ji sala 2015 heta bi sala 2024 cih girtine. Têde hat gotin li Ewropa herî zêde li Tirkiyeyê kuştinên kar çêdibin. Em daxwaz dikin ku beriya yekê Gulanê kesên ku di kar de jiyana xwe ji destan e bi awayekî fermî û li parlamentoyê werin bibîranîn. KCDK ji bo yekê Gulanê bankir got em li dijî êrişên dagirkeriyê bêjin ji şer na. Kongra Civakên Demokratîk a Kurdistanê li Ewropa bi bona yekê Gulanê daxuyaniyeke nivîskî belav kir got li dijî dîktator Erdogan yê bi rêbazên dermirovî dixwaze li Kurdistanê komkijiyan bike û li dijî modernîteya kapîtalîst a ku dixwaze her dem şer derxîne werin em yekê Gulanê bikin qada têkoşîna yek girtiya gelan. Di yekê Gulanê de em bank li hemû gelan dikin ku li dijî êrişên dagirkeriyê yên dewleta Tirkiyên li Kurdistanê ji bo aştî û demokrasiyê bi duruşma ji şer nabibin yek. Bi bona yekê Gulanê wê karkerên hilberîner hemû bindest û jin ciwan têkoşîna li dijî dagirkerî zext û şeran bidomînin. Di şert û mercên îroyî de şerê cîhanî sêmîn berdewam dike gelên cîhanê wê bi saya têkoşîna li dijî ketxwarî zayentperestî zext û komkujî û şeran a ji bo pêşerojeke azad rizgar bibin. Em bank li gelê Kurdistanê yê ji bo azadiyê tê dikoşin ketkarên cîhanî roşrata navîn û hêzên demokrasiyê dikin ku yekê Gulanê li Ewropayê li dijî şeran ji bo aştî û demokrasiyê da kevin qadan. KCDK her wiha got em ê yekê Gulanê de li qadan ji bo azadiya rêbera post seferber bibin û duruşmên xwe berz bikin. Girtina rojnamevan derya ren not rojên din hate dirêjkirin û çekiyana ji nivîsê derya ren 25 Cotmeha 2022 an li çarçova lêpirsîna serdozgeriya Komaran Xelêde hatibû binçavkirin. Dadgeha Cezayê Giran hejmar 6 derya ren bi hinceta bi dilxwazî û bi zanebûn alîkarî dayarê xistinê bi 3 sal û 13 meh û 15 rojan ceza kir. Dadgeha bilind jî ev ceza erê kir. Rojnamevan derya ren cezayê bi neheqî hatibû dayîn li girzîgehê Raza û diviya bû şeşê Gulanê were berdan lê berdana wê bi hinceta cezayê wê dîsîplînê heye taluqî 3 mehên din kirin. Derya ren li ser telefonê bi malbata xwe re axivî got li jineya îdare û çavdêriya girtîgehê bi bahaneya cezayê dîsîplînê berdana min taloq kiriye. Parêzerên derya ren dijberiyeke tund nîşandan gotin muwekkîla me sucekî bike û bê darizandinekê wê neh not rojên din zêde li girtîgehê bimîne ev yek derheqûqî ye û em ê li dijî biryarê îtiraz bikin. Endamê hevpêmana Kemînetewayan got divê Iraq destwerdanên dewleta Tirk çareser bike. Endamê hevpêmana Kemînetewayan Fellah Xetabî diyar kir ku pêwîst bû hikûmeta Iraqê mijara destwerdanên dewleta Tirkiyên li serxaka Iraq û êrişên li serxaka Herêmê di serdana Erdogan a ji bo Iraqê de çareser kiribaye. Endamê hevpêmana Kemînetewayan Fellah Xetabî derbarê serdana şefê faşîstê Tirk Erdogan a ji bo Iraq û hewlerî de ji rojnivîsera axivî diyar kir ku pêwîst bû hikûmeta Iraqê mijara destwerdanên dewleta Tirkiyên li ser Iraq û êrişên serxaka Herêma Kurdistanê di dema serdana Erdogan a ji bo Iraqê de çareser bikira û dazanîn çareser nekirina dosyaya ewlekariyê ya di navbera her dewletan de cihê gumanê ye. Bi taybet jî destwerdana dewleta Tirk a di karûbarên Iraqê de bombebaranên ser Şengal û herêmên din ên Kurdistanê.
هذا الاجتماع ما دار به هذا حقيقة تكريس إلى الطائفية والمحاصصة وسابقة خطيرة جدا على عملية سياسية في العراق. حقيقة نتمنى لکرکوکی ارتش عراقی رناده جوتیارین کرد زوین خب بدرون ایرو لباجاروکا سرگران یاد که باشیرو کرکوکی کو پنج گوندین کردان لینه ارتش عراقی به بهانه یا کو پرسکریک لسر زویان هنه رناده کو جوتیار گنه مجه بدرون لگونده گلوزه یگردای باجاروکا پرده دو جوتیارانجی کرد دو جوتیارین کرد جی خواستن زوین خو بدرون هاتم بنچاف کرن محمد سرگرانی کو یک جوتیارین دوریه جروج نویسیر آخویم گود جو سال 2017 و خلقی دورامه روبروی زلمکنو یا عرب کرنه بونه عربین جدر و هاتنه داخوازن اردین ما دست سر بکن و مجی جه وارین ما بکن محمد سرگرانی دازانین کو وان تواهی پرسین برپرسین کرد آگاهدار کرنه لحتان ها تو انجامک بدست نخستنه سرگرانی گوت ام چون بغدایجی رایداران گوت دادگاه فدرال عراقی دکاره و پرسکریک چاره سر بکن لیاف پرسکریک جداما صدام و درکتی هولی و عرد ین منه نبکو عرد ما بدن عربین کونو آنی نهرمی لج کامپا هولی 714 عراقیان دن برب عراقی و هاتن شاندن رهبری خسری دموکراتیک یا هریما باکور اورشلات سوری افدمکه جبو ولاتین عراقی پاش بشینه دنوا خباتی ده انجام کوردیناسیونا به کمیته اولکاری و کمیته پروردهی یا پارلمانتو عراقی ده 714 ولاتی ج کامپی هاتن درخستن افکاسین کو ج یک مالباتان پکتن دبن پاراسنا هزن اولکاری هندورینده برب عراقی و هاتن شاندن رهبری خواستر ولاتین کو دخوازن ج کامپا هولی درکبن و وگرن ولاتی خو آماده دکه بریان هاجی د انجام هفدیتنین دنابر آلیان ده گلک مالبات ج کامپا هولی هاتبون درخستن لامریکایی به دهان بابلیسوک رابون هریکین 5 کس مرن هاترگاندن ده انجام گلک بابلیسوکن کول امریکا هن هرمین گریت پلانس پیکاتنه هریکین 5 کس مرنه دوینه و ویدئوین کول سرتورن دیجیتال هاتن پار بکرنده دیار دبکو به دهان خانی به تمامی ویران بونه و سایت هاتنه پرچخاندن بلینکن سردان عربستان سعودی کر وزیر کار در امریکا آنتونی بلینکن و سبهیت شو عربستان سعودی وزارت کار در امریکا جبو سردان آنتونی بلینکن یا جبو روشلات ناوین داخویانی یک دا گوت بلینکن و دوی سردانه ده لگل سروکن هن ولاتین روشلات ناوین هفدیتنان بکه هاد گوتون که و ده هفدیتنان ده لسر هودانه جبو گیشتن آگربستان خزای ور روستین لالیدن ایرو شانده یک پای بلند حماسی جبو هلوست خویا جبو پیشنیارا اسرائیل یا جبو آگربستان خزای و بردانا دیلگرتیان دیار بکه چو مصر چاودرین سیاسی دیار کرن کو راوستاندن سردانا اردوغان آجبو واشنگتن و سردانا بلینکن یا چونه سعودی دوباره سوشدار کرنا ترکیه و اردوغان سور کرنا شرع لروشلاتان آوینه اونچه دای گودان هجاج 16 کومین موزیک ین شورشگر آلبوما یکی گلانه هاته وشاندن 16 کومین موزیکا شورشگر آلبوما نویا بناوی دستین آزادی هنه درخستن کومین وودویل و مداهی قرش سول اناختارس سوکاک ارکستراس کوما موزیکی ساریا پراکسیس متریس جنما هورا Grup Yel Değirmeni, Grup Vardiya, Grup Munzur, Grup İsyan Ateşi, Göldekiler, Geniş Merdiven Orkestrası, Bajar, Pişti albuma Kavga, İcar albuma Destin Azadi, hene elleri var özgürlüğün derxısın. Tekidari albume daxuyani haddayin, tekoşina karker, uket karan, tekoşina çina karker, uyeke gulane, cejna karkeran hates slaf kırın. Stranen kurdi koduvi albume de cehdegirin, Koma Hevra, Rabin u Ey Gundi u Karkerin Kurdistan, Koma Müzik Yassarya, Jina Azad, Jinma Yeke Gulane, Hevra Belin Rabin Meogot u ya Koma Bajar, Strana Bnave, Hak Hak. Kerem
Güneş suya rüzgara dağlar bıraktı hüznü. Ay bulutsuz yıldızlar gül dağıtıyor. Öfken dolsun güneş gibi vardı ya başlarında. Senin umudunla islamayınsa ağlamlara. İster değişir hayatın yönü ister. Emek seli aksın her yere. Kızıl bayrak ellerde, cüreti bilinçlerde. Kurtuluş senin elinde atıl kavgaya. Dağların işçileri, şafağın sahipleri. Yaprağını yaksalar dağlar sağ kalır. Baranlık ummadı kalışı hak, vicdandı gazı hak hak.